tata ki te kotahi o ia tokorima tāngata ka pāngia e te kanorau āroro. Arā, he rereke te tukanga o te ako, o te whakaaro me ngā wheako i te ao. A rātou te tiro ki ngā watanga katoa te ao alunga arotu awao. He rereke, engari e a tāu. Huri noa i Aotearoa kei te ako ngā whānau i enei āhuatanga rereke. Ka whai tēnei pakipūmeka i ngā whānau e toru e mauana i ngā momo rerekētanga āhinengaro, pērā i te hōkai nukurangi, i te aro reretini, me te takiwātanga. Ko ia tamanui te rā, ka rongo mātou i ngā hihiri o tōna āhua. Like there's just something special about her and these connections that she makes with people. Me momo mana tēnei, engari me mohio te tangata i te mana i roto i a mātou anō.